අමනාදන් අර්ජුනා මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 26ක කාලයක් ලැබෙනවා. අතරක් කැපුවා. Thank you. Order please. මූලාසනයේ සඳහා ගරු ලක්ෂ්මන් නිපුණාරච්චි මන්ත්‍රීතුමා පැමිණෙනවා. මන්තුම කතා කරන්න. தேங்க்யூ மூலாசரன் மந்திரத்துமணி. இந்த மாதம் வந்து உங்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும், இது எங்களுடைய கார்த்திகை மாதம். கார்த்திகை மாதம் என்று சொல்லப்படுகிறது. எங்களுடைய தேசத்தின் விதைகளை முளைத்துவிட்டு என்றாவது ஒரு நாள் எங்களுடைய தேசத்தினுடைய விதைகள் முளைக்கும் என்ற நம்பிக்கையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற தமிழ் சமூகத்தினுடைய மாதம். ஆகவே என்னுடைய உரையை எனக்காக நான் இந்த பாராளுமன்றத்தில் உரையாற்றி கொண்டிருக்கிறேன் என்றால் எனக்காக என்றோ ஒரு நாள் ஒருவன் ஒருத்தி குருதி சிந்தி அந்த மண்ணிலே புதையுண்டிருக்கிறான். அவர்களுக்காக ஒரு நிமிடத்தை ஒதுக்கி, சாவு என்னை எதிர்பார்த்திருக்கிறது என்றான் கோழை, சாவை நான் எதிர்பார்த்திருக்கிறேன் என்றான் என்னுடைய மாவீரன். ஓ மாவீரர்களே, நீங்கள் இரண்டாவது வகை. மிதிபட்டு சாகுறேன் புலம்பினான் கோழை, போராடி சாகுறேன் உரிமினான் வீரன். ஓ மாவீரர்களே, நீங்கள் என்னுடைய இரண்டாவது வகை. போரில் என் மக்கள் கொல்லப்படுகிறார்கள் ஓலமிட்டான் கோழை, போரில் என் மக்களை கொன்றவர்கள் கொல்லப்படுகிறார்கள் எக்களித்தான் மாவீரன். அவன்தான் எங்களுடைய தேசத்தின் தலைவன். காலம் தமிழீழத்தை உருவாக்கும் காத்திருந்தான் கோழை, விரும்புகிறேன் முழங்கினான் வீரன். ஓ மாவீரர்களே, நீங்கள் இரண்டாவது வகை. நெஞ்சின் நெருப்போடும் விடிவின் நினைவோடும் நிமிர்வோடும் ஓ மாவீரர்களே, வரலாற்றில் நீங்கள் முதலிடத்தில். தமிழனின் வீரம் காத்தீர், தமிழனின் மானம் காத்தீர், தமிழனை உலகறிய செய்தீர், வீண் போகாது உங்கள் தியாகம். விதைக்கப்பட்ட வீரர்களுக்கு எங்கள் வீர வணக்கம். நன்றி. இன்றைய தினம் வரவு செலவு திட்ட உரையிலே உண்மையாகவே நேற்றைய தினம் நான் வாக்களித்திருந்தது வந்து எதிராக. போன வருடம் நான் இவர்களுக்கு சார்பாக வாக்களித்திருந்தேன், உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் இந்த தடவை நான் எதிராக வாக்களித்தேன். அதுக்கு முக்கியமான காரணங்கள் என்னென்றால், நீங்கள் சொன்ன மாபெரும் பொய்கள், இதுவரை காலமுமே நீங்கள் மாபெரும் சொன்ன பொய்கள். முக்கியமான பிரச்சனை, எங்களுடைய அரசியல் கைதிகளை விடுவிப்பீர்கள் என்று சொன்னீர்கள். நீங்களும் ஒரு போராட்ட குழு, எங்கோ எங்களுடைய அரசியல் பிடிஏ எடுப்போம் என்று சொன்னீர்கள். பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை எடுப்போம் என்று சொன்னீர்கள். எங்கே எங்களுடைய பயங்கரவாத தடை சட்டம்? இப்போ என்னுடைய கவலை என்னென்றால், மாகாண சபை எலெக்ஷனை வைக்கிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறீர்கள். மாகாண சபைக்கு இப்போது ஒரு மிகப்பெரிய போட்டி இருக்கிறது. ராமநாதன் அர்ச்சுனாக்கு எதிராக, ஒரு தனி மனிதனுக்கு எதிராக மிகப்பெரிய அரசாங்கங்கள், முன்னாள் அரசாங்கங்கள் மாபெரும் போராட்டங்களை ஆரம்பித்திருக்கிறது. சரி, அதுல தான் எங்களுடைய மதிப்புக்குரிய நீதிபதி இளஞ்செழியன் அவர்களை நானும் நம்பினேன், என்னுடைய சமூகமும் நம்பியது. ஆனால் காலம் போக போக தான் தெரியுது, 96ஆம் ஆண்டு செம்மணி, எந்த செம்மணியை நீங்கள் தோண்டிவிட்டு, எந்த செம்மணியை இப்போது மூடிவிட்டு மழை காலங்களிலே நீங்கள் அவற்றை மூடி வைத்திருக்கிறீங்களோ அதே செம்மணியை 96ஆம் ஆண்டு இளஞ்செழியன் அவர்களால் தோண்டி இருக்க முடியும். ஆனால் ஜிஎல் பீரிசனுடைய மாணவன், ஜிஜி பொன்னம்பலத்தினுடைய மாணவன், மஹிந்த ராஜபக்சனுடைய சந்திரிகாவினுடைய தோழன் என்ன செய்தார் என்றால், புல்டோசர் மண் போட்டு மூடினாராம். நான் அரசியலுக்கு வந்து இப்போதுதான் எனக்கு தெரியும். மிகப்பெரிய கவலையோடு நான் அந்த விடயத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். அதைவிட வடக்கு மாகாணத்திலே வேலையில்லா பட்டதாரிகள் இருக்கிறார்கள். 1 2 இல்லை, 3000 5000 வேலையில்லா பட்டதாரிகள். நானும் ஒரு பட்டதாரி, எனக்கு அந்த வேலை தெரியும். நீங்கள் என்ன வேலை இல்லாமல் பண்ணினீங்க? ஆனால் நான் இன்று பாராளுமன்றத்தில் நிற்கிறேன். 3000 பேருக்கும் பாராளுமன்றம் வர முடியாது. அவர்களுடைய வாழ்க்கை, அவர்களுடைய கனவு, அவர்கள் கேம்பஸிலே படிக்கும் போது ஒரு நாள் நான் வேலைக்கு போவேன் என்ற ஒரு ஆசையில தான் அவர்கள் படித்திருப்பார்கள். ஆனால் அந்த வேலையில்லா பட்டதாரிகளுக்கு இன்று வரை ஒரு வேலை கொடுக்கவில்லை நீங்கள். மீனவர் பிரச்சனை, வடக்கு மாநிலத்தின் மீனவர் பிரச்சனை நான் சொல்லவே தேவையில்லை. இங்கே இருப்பவர்களுடைய வேலைகள், மீன்பிடி சம்பந்தமாக வடக்கு மாநிலத்திலே நீங்கள் அனுப்பி வைத்திருப்பவர்களுடைய வேலைகள், 10 கிலோ வேண்டுவது, 5 கிலோ வேண்டுவது, 2 கிலோ வேண்டுவது, காருக்கு வை என்பது, எவ்வளவு கேவலமான வேலைகளை செய்கிறார் என்றே நீங்கள் நன்றாக தெரியும். வாரன் பிரச்சனைக்கு என்னது 200 ரூபாய் கூட்டுறீங்களாம் மலையக மக்களுக்கு. இவர் என்ன வடக்கு மாநிலத்தில் இருந்து கொண்டு பணம் கொட்ட திடீரென்று வந்து மத்திய மன்னாட்டை பற்றி கதைக்கிறார். நீங்கள் போய் பாருங்கள். பேராசிரியர் அருணாசலம் என்ற போய் நீங்க இருக்கிறீங்க கணபேர் 14 புத்தகம் என்னுடைய மாமனார் எழுதியிருக்கிறார். மலையக இலக்கியம் மட்டும் 14 சாகித்ய ரத்னா விருது 5-6 வருடங்களுக்கு ஒரு நிலையியல் பேராசிரியர் பேராதனை கேம்பஸ்ல எனக்கு கதைக்கிறதுக்கு உரிமை இருக்கு. அதெல்லாம் வேண்டாம். சரி, நான் அதையும் மாமா எழுதின புத்தகம் தானே. 2006ஆம் ஆண்டு நான்
என்னுடைய சொந்த பைக்கில் ட்ரெயினில் நின்று கொண்டு போய் ஹட்டனில் படிப்பிச்சேன். ஹட்டனில் நீங்கள் எங்கே சொல்ல போறீங்க? என்ன ஹைலாண்ட்ஸ் காலேஜா அல்லது பொஸ்கோவா அல்லது வந்து நோவுட்டா மஸ்கலியாவா? எல்லாம் என்னுடைய பாதம் பட்ட இடம். பிரச்சனைக்கு வாரன் அங்கதான் மலையத்திலே என்னுடைய காதலும் இருந்தது, மலையத்திலே என்னுடைய வாழ்க்கையும் இருந்தது. நான் பிரச்சனைக்கு வாரன் 200 ரூபா கொடுக்குறீர்கள், அதில் கொடுக்குற ஒரு ஆள் இதில் மட்டாக்கள் சண்டை பிடிக்கிறீர்கள் 200 ரூபா 200 ரூபாண்டு. நீங்கள் போட்டிருக்கிறது பிச்சை எடாப்பா. 140 ரூபா 160 ரூபா ஒரு ரூபா பான் 40 ரூபாய் மிச்சக்கு 2 வாழைப்பழம் தாங்க கொண்டால் கடைக்காரன் அடியில் அழியின பிள்ளைங்க தான் தருவான். அந்த ஒரு வாழைப்பழத்தை ஒரு பானையும் 2 வாழைப்பழத்தையும் கொண்டு ஒரு 10 பேர் உள்ள குடும்பம் எப்படி சாப்பிட முடியும்? அதிலே இவர்கள் பிழையாக கொடுத்து விட்டு ரோஹிணி குமாரியினுடைய கதையை மாறாக திரிவுபடுத்தி எதிர்க்கட்சி வந்து போராடுகிறதாம். எண்டோ ஒரு நாள் நான் மலையகம் வருவேன். நான் இந்த மலையக அரசியல் எல்லாம் செய்ய ஆசை இல்லை. ஆனால் மலையகம் முட்டாள்களை அனுப்பி இருக்கிறது. மலையக மக்கள் முட்டாள்களை பாராளுமன்ற தன்னுடைய இனத்திற்காக 176 வருடங்களாக இன்று வரைக்கும் தங்களுடைய இனத்தாக அந்த அட்டை இனத்தை குடிஞ்சு கொண்டிருக்கிறது. ஒரு அட்டை கடித்தால் அதனுடைய வெளி. நான் மலையத்தில் வாழ்ந்தவன். ஹட்டனில் போய் கேளுங்கள் நீங்கள் டன்பாரில் நான் எப்படி வாழ்ந்தனான் என்று. ஆனால் இன்று வரைக்கும் உங்களுடைய ஒருவர் அந்த மக்களுக்காக போராடவில்லை. என்றோ ஒரு நாள் நான் மலையத்திலே நிற்பேன். ஆனால் நிற்கிற நாட்கள்ல இதுல நிற்கிற எந்த ஒரு அரசியல்வாதியும் அந்த பக்கம் இருக்க மாட்டேங்கிறார். நான் ஒரு இனத்துக்காக போராடியவனை பார்த்து வளர்ந்தவன் நான். சரி, அதையும் விடுவோம். அது பிறகு பார்ப்போம். பலாலியை விஸ்தரிக்க போறேன். நீங்கள் என்னுடைய இனம், என்னுடைய மக்கள் குடிசைகளிலே வாழ்கிறார்கள். பலாலியில எவ்வளவு பொய்யடா சொல்றீங்கள்? ஒவ்வொரு முறையும் வந்து 3000 மில்லியன் 300 மில்லியன் 500 மில்லியன் 1000 மில்லியன் அங்கே ஆமிக்காரன் பெருந்தோட்டம் வச்சுக்கொண்டு அதுக்குள்ள தென்னையை வச்சுக்கொண்டு வளர்த்து கொண்டிருக்கிறான். இங்க முட்டாள்கள் மாதிரி அதை ஏமாற்றுகின்ற ஒரு கொஞ்சம் பேரும் இங்க இருக்கிறோம். இவர்களோட அடிக்கிற டீல் ஏன் பலாலி காணியை உங்களால் விடுவிக்க முடியாது? சரி, அதை விடுவோம். தையிட்டு விகார நானே சொன்னான் உடைக்க வேண்டாம், அதுக்கு நஷ்டவிட்ட கொடுங்க. நின்ற வரைக்கும் ஜனாதிபதி அன்றகுமார் நாயக்க ஏதாவது செய்திருக்கிறாரா? இல்லை. பார் பர்மிட் நான் கதைக்கவே விருப்பம் இல்லை. கிளிநொச்சியில் முழு இடங்களுமே பார் பர்மிட் இருக்கிறது. இன்று கூட அந்த பேரை, அதாவது பார் பர்மிட் வேண்டி கொடுத்தவருடைய பேரை சொல்வதற்கு வெட்கப்படுகிறது. நலிந்த ஜேதிச மந்திரித்துவமா அதை வெட்கப்படுகிறார். முடிந்தால் பேரை சொல்லுங்க. அலார் பார் பர்மிட். இலங்கையிலே அதிகுறைந்த வருமானம் உள்ள மாவட்டம் கிளிநொச்சி. ஆனால் இது நடக்கிறது, அங்கே கொண்டே 15 பாரை அடுக்கி இருக்கிறார்கள். ஏன் ரோட்ல உங்களுக்கு ஒரு முதுகெலும்பு இருந்தால் ரணிலுடைய ஆட்சி காலத்தில் அந்த பார் பர்மிட்டை கொடுத்த வேண்டிய தயவு செய்து சொல்ல முடியுமாங்களா? உங்களுக்கு அரசியல் நாளைக்கு உங்களோட மீட்டிங், தமிழரசு கட்சி நாளைக்கு உங்களோட மீட்டிங். ஆகவே நீங்கள் அந்த விடயங்களை ஒரு நாளுமே வெளியே சொல்ல மாட்டீங்க. சரி, விஷயத்துக்கு வரும். சுதேச வைத்தியத்துறை 2030 தான் அவர்களுடன் கேட்டு கதைச்சேன். சுதேச வைத்தியத்துறை யுனானி சித்த வைத்தியத்துறை மாணவர்கள் இப்போது ஒரு ஆசிரியராக கூட வேலை செய்ய முடியாமல் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். 2009 பாஸ் அவுட் பண்ணவர்களுக்கு இன்று வரைக்கும் வேலை இல்லை. 2016 தான் கடைசியாக இன்டர்ன் கொடுத்திருக்கிறீர்கள். உங்களால் ஏலாதண்டா சொல்லுங்கடா. ராமநாதன் அர்ச்சுனா வடக்கு மாகாண சபையில் நான் செய்து காட்டுறேன் வடக்கு மாகாண சபையை. ஆனால் ஒன்று மட்டும் சொல்லுறேன், சிங்கள இனத்தை நம்பி வாழ்வதற்கு நாங்கள் தயாராகவில்லை. ஏனென்றால் நீங்கள் பிச்சையை போடுவீங்க, அதுக்கப்புறம் அந்த பிச்சையை பாதிக்க மாட்டீங்க, அதுக்கு கொஞ்சம் கரடி குட்டி அனுப்புவீங்க யாழ்ப்பாணத்துக்கு. அந்த கரடிகளுக்கு இப்போ எங்கே இருந்து காசு வருதுன்னு தெரியாது, எங்கே காசு போட்டு தெரியாது. இப்போ பின்னுக்கு கழித்து போட ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சொன்னார், ஏன் டாக்டர் எதிராக வாக்களித்து நினைக்கிறேன். நான் சொன்னேன் போன முறை அனுப்பின காசு 5% கூட பாவிக்கவில்லை என்று. அதுக்கு அவர் சொன்ன பதில் என்னண்டா, அப்போ இந்த வருஷம் பாவிக்கணும். அப்படித்தான் உங்களோட வாக்கின் லைப்ரரிஸ், உங்களுடைய வாக்கின் நடமாடும் நூலகங்கள் என்று நீங்கள் சொல்லுறதுக்கு இந்த வருட வரவு செலவு திட்டத்தில் ஒதுக்கப்பட்டது அடுத்த வருடத்துக்கு பாவிக்க முடியாது என்று கூட உங்களுடைய ஆக்களுக்கு தெரியாது. சரி, அதை விட உங்களுடைய ஒரு சில பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மாம்பழ தோட்டம் வைக்க போறார்கள். இந்த செம்மறியலுக்கு இதை தவிர வேற எனக்கு வார்த்தைகள் இல்லை. முட்டாள்களுக்கு மாம்பழ தோட்டம் வைக்க போறோம் என்று சொல்லி போய் டிசிசி மீட்டிங்ல அனுமதி கேட்கிற இந்த முட்டாள்களுக்கு எப்படி வடக்கு மாநிலத்தை அபிவிருத்தி செய்ய முடியும்? அங்கே ஒரு கல் நடுறது, இங்கே ஒரு ஓட்டு டைப்பை திறப்பது, அதான் அபிவிருத்தியா? இந்த உங்களுடைய ஏமாற்றங்களை நம்பித்தான் நான் இந்த விடயங்களிலே நான் யோசித்துக் கொண்டேன். இல்லை, அரசாங்கத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவதில்லை என்று. மிகப்பெரிய கவலை. அதை விட உங்களுக்கு எத்தனை ஊழல் இதுவரைக்கும் வடக்கு மாநிலத்தில் இந்த ராமநாதன் அர்ச்சுனா நேரடியாக பேங்க் அக்கவுண்டுகளோட தெல்லிப்பளை ஆதார வைத்தியசாலை ஊழல், சாவச்சேரி ஆதார வைத்தியசாலை ஊழல் 17 மில்லியன், தெல்லிப்பளை ஆதார வைத்தியசாலை ஊழல் உங்களுக்கு 38 மில்லியன், அதோட பருத்தித்துறை ஆதார வைத்தியசாலை ஊழல் உங்களுக்கு அப்படி நேர அக்கவுண்ட் நம்பரோட 38 மில்லியன் கொண்டு வந்து போட்டு இந்த வரைக்கும் நீங்க என்ன செய்றீங்க? நாங்க தேடுறோம், நாங்க பார்க்கிறோம். உங்களுடைய இந்த இதால தான் உங்களுடைய அரசாங்கம் நாசமாக போகிறது. நீங்கள் சொன்னது முழு பொய். நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க தமிழில்? நான் உங்களுடைய அதாவது இலங்கை முழுவதுமான அரசியலை தமிழில் கதைக்க விரும்பவில்லை, நான் சிங்களத்தில் சொல்கிறேன். அதை விட இந்த டிசிசி மீட்டிங் நடத்துகிறீர்கள். டிசிசி மீட்டிங் நடத்துபவர்களுக்கு அறிவென்ற சாமானே இல்லை. ஆனால் நடக்கும்
லைப்ரரிகள், அதாவது எங்களுடைய 159 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் நடக்கும் லைப்ரரி என்று சொல்லுகிறார்கள். ஆனால் அந்த டிசிசி மீட்டிங் நடத்துகின்ற லைப்ரரிக்கு தெரியாது எவ்வாறு ஒரு டிசிசி மீட்டிங்கை நடத்துவது என்பது. சரி, அதையும் விடுவோம். சரி, மன்னார் புத்தளம் பாதை, நேர விடயத்துக்கு வருகிறேன். மன்னாரில் வாழ்கின்ற முஸ்லிம் சமூகம், நீங்க தான் சொல்றீங்களே நாங்கள் இனம் இல்லை, மதம் இல்லை, பிரச்சனை இல்லை, நாங்கள்லாம் உண்டா வாழ்கிறோம். மன்னார்ல வாழ்ற ஒரு முஸ்லிம் சகோதரர் தன்னுடைய புத்தளத்தில் இருக்கிற நண்பருடைய வீட்டுக்கு வர வேண்டுமா இருந்தால் அனுராதபுரம் வந்து கிட்டத்தட்ட 1.5 மணித்தியாலம் 2 மணித்தியாலம் டிராவல் பண்ணி தான் வரணும். எவ்வளவு ஆக்சிடென்ட், எவ்வளவு ரோடுகள், எவ்வளவு பெட்ரோல் வீண் விரயம். அதுக்கு நீங்க சொல்றது உங்களுக்கு அரசியல். ரிசாத் பதியுதீன் போடப்பட்ட பாதை திறந்தால் மன்னார் மக்களுடைய வாக்குகள் முழுக்க ரிசாத் பதியுதீனுக்கு போயிடும் என்று அதையும் நம்பி ஒரு சில முஸ்லிம் மக்கள் உங்களை மாதிரியான அரசாங்கத்துக்கு ஓட் போடுகிறார்கள் என்றால் தன்னுடைய இனத்தினுடைய 2 சமூகங்களை இணைக்கின்ற ஒரு காட்டு பாதையை கூட இந்த அரசாங்கத்தால் திறந்து விட முடியாது. நான் போனேன் யூரோப்புக்கு, பின்னாலே இருக்கிறாருங்க ஒரு முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர், யூரோப்புக்கு போனேன் நான். அந்த யூரோப்பிலே ஒவ்வொரு ரயில்வே ட்ராக்குக்கும் ஃபென்ஸ் அடித்திருக்கிறார்கள். அதாவது வந்து ஃபென்ஸ் என்று சொன்னால் எல்லை போட்டி இருக்கிறார்கள். அங்கே ஒரு வனவிலங்குகளும் வந்து அந்த இடத்துல ஒன்றும் செய்யாது. நீங்கள் இதுவரை செய்யாத அநியாயமா இந்த நாட்டுக்கு அந்த பாதை போடப்பட்டதால வந்து சூழலியல் நாட்டம் மன்னார்ல கொண்டே 46-50 என்ன காற்றாலைகள் வைத்திருக்கிறீர்கள். அதால வராத பாதிப்பா இந்த பாதையால் வரப்படுகிறது. ஆகவே விடயத்துக்கு வருவோம். இந்த இண்டிஜினஸ் மெடிசின் அவர்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டியது, அதாவது சுதேச வைத்தியர்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது, என்றாவது ஒரு நாள் என் பேரில் ஒரு வடக்கு மாநில வருமாக இருந்தால் அன்று நான் கட்டுகிறேன் என்னுடைய வடக்கு மாநிலத்தில் பாதைகளை, என்னுடைய சகோதரங்கள் எங்களுடைய வெளிநாட்டில் இருக்கிற எங்களுடைய நண்பர்களை கொண்டு, எங்களுடைய புலம்பெயர் மக்களை கொண்டு நாங்கள் வடக்கு மாநிலத்தை அபிவிருத்தி செய்கிறோம். ஆனால் மறுபடியும் அதே வரலாற்று பிழையை இந்த தமிழ் சமூகம் விடுமாக இருந்தால் ராமநாதன் அர்ச்சுனாவினுடைய அரசியல் அன்றுதான் கடைசியாக இருக்கும். அதன் பிறகு எந்த அரசியலை நான் நினைக்க மாட்டேன். நான் என்னுடைய மாகாண சபைக்கான உங்களுக்கு உறுதிமொழி ஹரி අභියන් පොඩක් සිංහලෙන් කතා කරන්න. අතර මට ඊයේ ඇහුවා මේ මන්දිරතුමා මේ ඔයා අයි අපිට ඡන්ද දාලා නැත්තේ, ඔයාට අපිට ඡන්ද දාන්න තිබ්බනේ මේ අපේ පක්ෂයට ඡන්ද දාන්න තිබ්බා කියලා. අපි ඊයේ ගියා මේ ඡන්ද ඉවර වෙලා. දැන් ඕගොල්ලෝ දින්නට පස්සේ අපි පරදුනාට පස්සේ අපිට දුකයිනේ. ඉන්න කොට කියන්නම්. හරිද? අපිට දුකයි. අයි අපි පරදුනානේ. ඒ නිසා අඩියක් ගන්නට ගියා. මම ඒක ලයිවුත් දැම්මා. අපි අඩියක් ගහලා ලයිවුත් දැම්මා. වැඩේ තියෙන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝ පාලකයෝ හරිද? දැන් ඉන්නේ 159ට අඩියක් ගහනවා කියලාවත් අත්ත කියන්න බැරි පිරිසක් ඉන්නේ. අතෝසල කියන්නේ ඇත්තටම කීයක් අඩියක් ගහනවද නැත්ද කියලා. මට ඒ බෑක්බෝන් එක තියෙනවා සමාජයට කියන්න මම බොනවා නම් බොනවා කියලා කියන්න. මම බොරු කියන්නේ නැහැ. තව එකක් කියන්නම්. එතනට ඒරියා එක හිටියේ මම විතරයි දෙමළ පුද්ගලයා. ඉතුරු ටික ඔක්කොම සිංහල පුද්ගලයෝ. හරිද? සිංහල එම්බිලා. මට පුළුවන් පින්දූරයක් අරගෙන මම මෙතුමාලාත් එක්ක අඩියක් ගන්නවා කියලා මගේ සමාජයට කියන්න. හේතුව මම කවදාවත් දෙමළින් කියන්නේ නැහැ සිංහල මිනිස්සු ඔක්කොම මරන්න ඕනේ, සිංහල මිනිස්සු නැති කරන්න ඕනේ එහෙම කියන්නේ නැහැ. හැබැයි අනිත් පාලකයෝ කරන්නේ මොකද්ද? අවිලා අඩියක් ගහනවා එළියට පින්දූර එන්නේ නැතුව හදා ගන්නවා. හැබැයි මම එහෙම කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මටත් ඕගොල්ලෝට සපෝට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඕගොල්ලෝ හොරටනේ අඩියක් ගන්නනේ. මාදි වෙලා අවිල්ල බලන්න. ඕගොල්ලෝ කොච්චර හොරට අඩියක් ගන්නවද කියලා, කොච්චර සිගරට් බොනවද කියලා. හැබැයි ඔක්කොම කියන්නේ ඒක තමයි. දැන් ඕගොල්ලෝගේ ආණ්ඩුව ඇත්තන කඩම් වෙන්නේ බොරු කියන එක. මට ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. මට මතකයි දැන් ආපහු හැම එම්පීලා වගේ මට මේක කියන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි නිකන් කියන්න. මගේ අල්ලපු ගෙදර තමයි අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් ඉන්නේ. අල්ලගන්න. මගේ අල්ලපු ගෙදර තමයි අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් ඉන්නේ. මගේ ගෙදරෙන් එහා පැත්ත තමයි 320 කන්ටයිනර්ස් තියන්නේ. අවිලා හොයාගන්න. CID ගෙන් අහනවා ඔබතුමාට තොරතුරු මේක CID නේ, ඔබතුමාට තියෙනවා නම් තොරතුරු මොකක්ද දෙන්න කියලා. මං ගැහුවා ඔබලාද CID පමදා CID කියලා. ඔබලා CID නම් හොයාගන්න මේ කන්ටයිනර්ස් කියන්නේ ගිරිපටියක් නෙවෙයිනේ. මේක කන්ටයිනර්ස් 323ක් කොහෙද ගියේ? මම නම් ඔයගොල්ලෝට අභියෝගයක් කරනවා. නැත්තම් මේක ප්‍රූව් කරනවා. මට පුළුවන් අනිවාර්ය ප්‍රූව් කරලා. හැබැයි මේ රටේ ඉන්න බෑ. ඒ නිසා මම මේ කටවාගෙන ඉන්නේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළේ විතර කතා කරගෙන. මේකේ කවදා හරි ඕගොල්ලෝගේ ආණ්ඩුව වැටෙන දවසල ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් අවියාවිය ගන්නවා අතට. ඒක අපි ෂුවර් මට ෂුවර්. කවදාවත් මේකේ ඉස්සරහට ඕගොල්ලෝ වැටෙන දවසල අවියාවියක් ගන්නවා 80-89 වගේ. මේක නැත්තම් කියන්න දැන් කෝ ඒ අවියාවිය කියලා, කෝ අවර් කන්ටේනර්ස් කියලා. ඒවා කියන්න බෑ. ඒවා ඔයාලට කියන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝම දැන් නිකන් කියන්නකෝ මම දැන් පාරේ යනවා, ජලෝ ලයින් එකේ වාහනය නවත්තනවා. ඊට පස්සේ නිලධාරියා ඇවිල්ලා අහනවා අයි මෙතන නවතුනේ මගේ වාහනේ කැඩුනොත් මෙතන නවත්තනවා, මගේ ඔළුවට නවත්තන්නද කියලා. ඒ වීඩියෝ එකට මාව අරස් කරලා
දැම්මා මේ හුසාවේ. හැබැයි ඔය 323 කන්ටේනර් රිලීස් කරපු පුද්ගලයාට ඕගොල්ලෝ කරේ අර ලොකු තාත්තා පොඩි තාත්තාට දෙනවා වගේ මේ අමාත්‍යාංශය මාර් කරලා දුන්නා. මම මේක රිලීස් කරලා තිබ්බනම් මොකද වෙන්නේ? මේ වෙලාවට මාව මරලත් ඉවරයි ඕගොල්ලෝ. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් හර්ධදාසි මම දන්නේ හර්ධ සාක්ෂියක් ඕගොල්ලෝට තියෙනවාද කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. තිප්පුත් අත දාලා බලන්න. හරිද? හරි. දැන් සමහර කිව්වානේ උගන්ඩාවේ සල්ලි ගෙයින්න ඕනේ නැත කියලා. මං හිතන තාම බාත්රූම් එකේ කියනවා ඇති. උගන්ඩාව සල්ලි ගෙයින්න ඕනේ නැත කියලා. කො උගන්ඩාව සල්ලි? ඕගොල්ලෝ දැන් ලක්ෂ දැන් මං ආයෙ කියන්න ඕනේ ලක්ෂ 20 මේ විට්ස් එක කොහෙද කියලා ටයර්වත් ගන්න බෑ. ඒ තරමට ඕගොල්ලෝ ආර්ථිකේ හදනවා නේද ඕගොල්ලෝ? හදාගන්න. හැබැයි මම එක කියන්නම්. ඊට වඩා ටිකක් තියනවා කියන්න. ඕගොල්ලෝ කිව්වා Prevention of Terrorism Act එක ගන්නවා කියලා ඒ වෙනුවට හොඳ ඇක්ට් එකක්. ඒක අපේව ඉලක්ක කරගෙන කරපු එකක්. මම හැමදාම ඇවිල්ලා මේ පාර්ලිමේන්තුව කියන්නේ මගේ දෙයියෝ ප්‍රභාකරන් මම ප්‍රභාකරන්ට මැරෙන්න කැමැති මම යාගේ වෙනුවට මැරෙනවා එහෙම කියලා ප්‍රහාස කරනකොට ඕගොල්ලෝ කියන්නේ මම කොට්ටි කියලා. හරි. දැන් සමාජය ඇතුලේ ගොඩක් අය කමෙන්ට් කරන්නේ ඌ කොටි කියලා. දැන් මම ඇත්ත කියන්නම් අයි ප්‍රභාකරන් කෙන මම මේම ප්‍රකාශයක් කරන්න කියලා. මගේ වෙනුවට මගේ මිනිසුන්ව වෙනුවට එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නැවේ 44000ක් මරලා තියෙනවා. මරලා තියෙනවා. ඒ මිනිස්සු මරනකොට ඒ මිනිස්සු හිතනවාද අර්ජුනා රාමනාഥන් පාර්ලිමේන්තුව ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ පාවල දෙනවා කියලා. ඒ මිනිස්සු විශ්වාසය ඇති මරුණා. ඒ වගේ තමයි ඔයලගේ ඕගොල්ලෝගේ 88000ක් මරුණා. හැබැයි ඕගොල්ලෝ ඇවිල්ලා දැන් මේ කැප් එක අරගෙන මේක අරගෙන තමුන්නාසලා නේද කිව්වේ කැප් එකත් එපා මම මංගා වීඩියෝ තියෙනවා මේ මම ස්ටෑන්ඩින් කොට දන්න ඉඳලා ඒ වීඩියෝ දාන්න කැමති නෑ අපි නිකන් නිර්පන්දිය මම දන්නේ ඒ සිංහල නිර්පන්දිය මේවා කරන්නේ අපි බස් වල යනවා අපි මේසන් වැඩ කරනවා තමුන්නාසලා හිතා ගන්න දැන් ඕගොල්ලෝගේ වත්කම් බරකම් කීයද කියලා මගේ වත්කම් බරකම් කෝටි 15යි මං අදත් කියන්නම් මගේ 86 18යි 0.31යි 95යි මගේ ඩෙන්ටි කාඩ් නම්බර් එක ගිහලා ග්‍රිප් එක බලන්න අදත් තියෙන ලක්ෂ 5යි. ඕගොල්ලෝ කියන්න පුළුවන්ද කියනකො. හැබැයි ඕගොල්ලෝ පච්චබල් බොරුවක් කරා. පච්චබල් බොරුව කිය අනුරාධපුර ගේ එකක් කොරට අරගෙන රෑට ගිහිල්ලා පුදිය ගන්නවා. ඊට පස්සේ ෆ්ලයිට් එක බුක් කරලා ලයිට් ඔෆ් කරලා මම නම් එහෙම ජරා වැඩක් කරන්නේ නැහැ. ෆ්ලයිට් එක බුක් කරලා ෆ්ලයිට් එක යනවා මේ කළුවරෙන් මේ අල්ලන්ගෙන. අනේ තමුන්නාසලා මේ ඇමතිලාද නැත්තම් බල්ලෝද? තව කක්කුසි මිනිස්ස කෙනෙක් මෙතන කියනවා අර මේ වතුකර ජනතාවට කාලයත් ඇස්සේ කක්කුසියක්කවයි බකට්ටකුයි බලාගෙන හිටපු මිනිස්සු කියලා අර මම දන්න සිංහල එච්චරයි අර මිනිස්සුන්ට කියනවා අනේ කොච්චර හිතලා බලන්නකෝ මේ මිනිස්සු නැත්තම් අපේ රට ශ්‍රී ලංකා ටී කියලා එකක් නැහැ මතක තියාගන්න සිලෝන් ටී කියලා එක බඩුවක් නැහැ ඊට පස්සේ විකුණන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ දොම් පචය තමයි කියලා පිටරට වල විකුණන්න ඕනේ ඒ මිනිස්සුන්ට කියනවා මෙතන කක්කුසි අමච්ච කෙනෙක් ඇමති කෙනෙක් කාලයත් ඇස්සේ මේ කක්කුසිත් දීලා බකට්ටුත් දීලා ප්‍රවට්ටන්න පුළුවන් ජනතාවක් කියලා හිතාගන්න එක දවසක් ඒ පැත්තෙත් නැගිටිනවා මම තව එකක් ඉල්ලට කැමැති මට මේ ඔගොල්ලෝ දන්නවා ඇසයිලම් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඇසයිලම් කියන්නේ මේ රටවල් වල ඔගොල්ලෝට මේ ආරක්ෂාව නැත්තම් පිටරට ගිහිල්ලා ඇසයිලම් ගන්න පුළුවන් දැන් මම ගියොත් UK වල මට ආරක්ෂාව නැහැ මම MP කෙනෙක් කිව්වා පොලිටිකල් ඇසයිලම් එකක් දෙනවා හැබැයි මම නම් විශ්වාස කරනවා මේ ආණ්ඩුව මේ විදියට ගියොත් ඕගොල්ලෝ ප්ලේන් එකම ගිහිල්ලා 159ම ඇසයිලම් ගන්නවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඕගොල්ලෝ ඉන්න බැරි වෙනවා. මිනිස්සු ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ගේ වත්කම් බරගෙන දැන් ඕගොල්ලෝනේ පණතයක් ගෙනාවේ. දැන් ඕගොල්ලෝගේ ගෙවල් කොහෙද කියලා ලියලා තියෙන්නේ කියලා ලියලත් ඉවරයිනේ. ඒක වෙබ් එක දාලත් ඉවරයිනේ. එතකොට මිනිස්සුන්ට ලේසි ඒවා පුච්චන්න. ඒ නිසා කරුණා කරලා ඕගොල්ලෝ කියපු දේවල් එකක් හරි හිතලා කරන්න නැත්නම් ඕක කවදාවත් කරන්න බෑ. තව එකක් මට එකක් කියන්න ඕනේ. අපේ නලින්ද ජේතිස අමතිතුමා මගේ යාට මාර ආදරේ ඩොක්ටර් කෙනෙක් නිසා දෙවෙනි එක තමයි ගිහින් කතා කරන්න පුළුවන් පුද්ගලයා කියලා. දැන් අනිත් අයටත් මම කතා කරනවා. ඕගොල්ලෝ කවුරු හරි අත උසලා කියන්නේ මම ඕගොල්ලෝට පෞද්ගලික තරගයක් තියෙනවද නැත්නම් මට පොලිටික්ස් රීසන් එකක් තියෙනවද මම මේ ගෑ ගන්න. හැබැයි අමතිතුමාට මම එකක් කියන්නම්. රනිල්ගේ ආණ්ඩුව 2024 ඕගස්ට් වල මාව අරන් හිරේ දැම්මා. මාව හිරේ දැම්මේ දවස් 19ක් මං හිරේ ගියා. මගේ පෞද්ගලික හේතුව නැවේ. ඔය හොස්පිටල් එකේ තියෙන වංජා දූෂණ ඔක්කොම අරන් Facebook එක ගෑවුවා. ඒ නිසා මාව අරන් හිරේ දැම්මා. මන්න අර හොස්පිටල් එකේ අම්මා කෙනෙක් කිරි දීලා ඊට පස්සේ ડોක්ටර් කෙනෙක් බලන්න නැතුව බිම වැටිලා මරුණා. ඒක බලන්න ගියා රෑ. ඊට පස්සේ මන්න අර හොස්පිටල් එකේ මාව අරන් දැම්මා. රාජකාරිය බාධා කිරීම කියලා. මමත් ડોක්ටර් කෙනෙක් මමත් හොස්පිටල් ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් මාව අරන් දැම්මා. මන්න අරම වවුනියා ජයිල් එකේ දවස් 5යි. ඊට පස්සේ මාව ඉන්ඩඩි කරලා දැම්මා. මම මාසයක් විතර ගියේ නෑ. ඉන්ඩඩි කරලා හිරේ දැම්මා.
ඕගොල්ලෝ දන්නවා දැන් අපේ ඩිපියුටි මිනිස්ටර් දිනවා එක්කෙනෙක් වැඩට එන්නේ නැත්නම් අනිද්දා උදේ VOP එක ගහන්න ඕනේ. අද වෙනකල් ඕගොල්ලෝ මට VOP ගාලා නැහැ. හේතුව මගේ නඩුවක් යනවා දැන් කෝට් ඔෆ් අපීල් එකේ මගේ නඩුවක් යනවා. ඕගොල්ලෝගේ දැන් ලොකු ප්‍රශ්නේ මමනේ. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ කවදාවත් ඒ විදියට හරි විදියට ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ. එදාට ඕගොල්ලෝගේ අමාත්‍යාංශයේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මට VOP ගැව්වා නම් අද මට පතා පාර්ලිමේන්තුවේ දිගට එන්න පුළුවන්. දැන් පුළුවන් ඕගොල්ලෝට මට VOP ගහන්න. හැබැයි ඕගොල්ලෝ මේ නඩුව පාවිච්චි කරනවා. නඩුව පාවිච්චි කරලා මාව එළියට දානවා. එතකොට මේ පැත්තට ගෑ ගන්න කවුරුත් නැහැ. ඕගොල්ලෝට ඕන එකක් කරගන්න පුළුවන්. මට මාර දුකයි. හැබැයි මට ඊයේ කෝල් එකක් ආවා. මනෝජ් කාර්යවස. මල්ලි මං ඔයාලට පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනේ කියලා. මල්ලි අවුලක් නැද්ද කියලා. මාත් එක්ක ඇඩ්මින් හිටපු ડોක්ටර් කෙනෙක්. මගේ බච් එක 26 දෙනාම මම පාස් කරලා දුන්නා 6-7 දෙනෙකුට රිසර්ච් එකක් කරලා. අන්තිමට අර රනිල්ගේ ඒ ප්‍රශ්න නිසා මම රිලින්ගුයිස්මන්ට් කියලා වර්ඩ් එකට ඇබ්ස්ටයින් කියලා වර්ඩ් එක මාර කරා කියලා රිසර්ච් එක ටොපික් එක මාර කරා කියලා මාව MSc ෆේල් කරලා දුන්නා. මම බැච් ස්ටොප් වෙනවා කියලා කටිය දාගෙන හිටියා. හැබැයි රනිල් වික්‍රමසිංහ කිව්වා ඌ ෆේල් කරලා දාන්න කියලා මෙඩිකල් ඇඩ්මින් එකේ. මම ආයේ පැත්ත බලාද්දර යන්න PGA Post Graduate Institute of Medicine. මම ඊට පස්සේ VC ට කතා කරා. මං කිව්වා රිසර්ච් එකේ නම වෙනස් කරන්න එක වර්ඩ් එකක් රිලින්ගුයිස්මන්ට් කියලා වර්ඩ් එකක් මාර කරපුවා මගේ රිසර්ච් එක ෆේල් කරලා දිනවා. හැබැයි මම විතරයි ඒ බච් එක ෆේල්. මගේ හැමෝම පාස්. ඊයේ මට කෝලයක් ආවා. මල්ලි ඔයා ඒ කාලේ හැමෝම පාස් වෙන්න ඕන කියලා කොච්චර වැඩ කරාද? රිපීට් එක ඔක්කොම ගොඩ මල්ලියා කියලා ඔක්කොම අඩනවා ෆෝන් එකේ. මං කිව්වා මම ෆේල් කියලා හිතන්න එපා. මං දැන් මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ ආයේ CM පෝස්ට් එකකට යන්න පුළුවන් මට. ඒ නිසා අයියා මට ෆේල් කියලා හිතන්න එපා කියලා. ඒ හිතවත ඔක්කොම ටික සිංගල මිනිස්සු. දැන් කියන්නේ මට පුළුවන් නම් මම විතරයි මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළේ අවිල්ලා ප්‍රභාකරන් රස්තවාදී නෑ අපේ දෙයියෝ කියලා කියන්නේ. හැබැයි මට පාරේ යන්න පුළුවන්. මං කියලා කොත්තු කඩේන් කොත්තු ගත්තොත් මිනිස්සු කියන්නේ ડોක්ටර් අපේ මන්ත්‍රීතුමා නේද සල්ලි එපා කියලා. ඒ තුප්පත් මිනිස්සු. ඒගොල්ලෝගේ හිතේ තියෙන සිංගල මිනිස්සු ඕන්න මාව මරන්න පුළුවන්. මම මේ ඇවිදින්නේ කිසි ආරක්ෂාවක් නැතුව අපේ රට ඇතුලේ. හැබැයි ඕගොල්ලෝගේ ඇමතිලා අකමැතිලා ඊට පස්සේ ජනාධිපතිතුමාලා මොනවද කිව්වේ? අපි නිර්බන්ධය නියෝග කරනවා ඒ නිසා අපි යනවා නිකන් කියලා. දැන් යන්නේ V8 එකේ. දැන් යන්නේ දැන් මම කැන්ටිමට ගිහලා බලන්නකෝ ඩිපියුටි කවුද මේ ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් ඉන්න වෙලාවේ කොච්චර කට්ටිය ඉනවද කියලා ආරක්ෂාවට. කවුද බෝම්බයක් පුපුරන්නේ කැන්ටිම එක ඇතුලේ. හැබැයි කිව්වේ මොකද්ද පොරුවක්. නෑ අපිට කිසි දෙයක් ඕනේ නැහැ. දැන් ඕගොල්ලෝ කිව්වා නිල නිවාස ඕනේ නැහැ කියලා. මාදිවල බලන්න ඕගොල්ලෝ හොරට අඩියක් ගන්න විදිය. ඕගොල්ලෝ කොච්චර ඕගොල්ලෝ කට්ටිය කොච්චර බොනවාද සිගරට් බොනවාද මාදිවල ගිහින් බලන්න. මාදිවල කොච්චර කැප් එකක් තියනවාද? අපි කිව්වේ නෑ කවදාවත් අපිට කැප් එපා මේක එපා අරක එපා මේ අපි නික සාමාන්‍ය මිනිස්සු වගේ ගෑ ගන්න එපා බබා මේ අපි නිකන් ඉන්නවා කියලා කිව්වේ නෑ. හැබැයි මේ පිටපස්සේ පේලියෙන් එක්කෙනෙක් එකනොට එක දවසක් මට බැන්නා මේගොල්ලෝ නැගිටලා ඔක්කොම වයින්නවා. අඩෝ අපිට කැප් එපා අපි කිව්වද ඔබට කැප් කියලා උඹ ඵලයන් එළියට කියලා මට පට උණුවරපින් බැන්නා. හැබැයි මගේ මූණ දැන් බලන්නත් නෑ. හැබැයි මට ඒක තේරෙනවා ඔයගොල්ලෝට තියෙන කැක්කුම මට ඒක තේරෙනවා. මට වාහනයක් තියෙනවා. මම ડોක්ටර් කෙනෙක් නිසා මං වාහනයක් ගත්තා. හැබැයි ඕගොල්ලෝ පව්. දැන් ඔය කැබ් එකට කොච්චර ගෑ ගන්නවද බලන්නකෝ මේ අයවැය කතාව ඇතුලේ සමහරු ලේන් අතරෙන් ගෑ ගන්නවා කැබ් එකට. කැබ් එකක් දීලා ඔයගොල්ලෝ කොහමද පොමිට් එකක් දුන්නා නම් කොහමද? හරි. පොමිට් එකේ කතාවට එමු. ජනාධිපතිතුමාගේ කතාවක් තියෙනවා. ඩොක්ටර්ස්ලා කියන ලොකු පිරිසක් ඒ මේ අපේ සමාජයට සේවාව කරන පිරිසු ඒගොල්ලෝගේ පොමිට් එක අත දාන්න එපා ඒක අත දාන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා මේ පුටුවේ ඉඳන් කතා කරපු කතාව තියෙනවා. දැන් බලන්න ගිහිල්ලා අපි එහෙම කැබ් දෙන්න ආණ්ඩුවක් නැවේ කියලා. ඒක තමයි කියන්නේ බලයට එනකම් පට්ටබල්. දැන් ඔක්කොම බිම බලාගෙන ඉන්නේ. එක්කෙනෙකුටවත් මගේ මූණ බලාගන්න බැරි වෙලා තියන්නේ. ඔක්කොම ෆෝන් වලින් වැඩ සමහරු නිදි. හරිද? අයියෝ ඔයගොල්ලෝ ඩොක්ටර්ස්ලාට පොමිට් එකක් දෙන්න බැරි. අයියෝකොට දැන් මට ලියුමක් ආවා මම මේ ටේබල් එක සබ්මිට් කරන්නම්. සුප්‍රීම කෝට් එකේ කෝට් ඔෆ් අපීල් එකේ අපොයින්ට්මන්ට් මට ජජ්ලා ලියලා ලජ්ජා පවා ලියලා යවනවා. ડોක්ටර් ඔයාට විතරයි කතා කරන්න පුළුවන්. මේ මම ටේබල් කරනවා. ඕගොල්ලෝ ජජ්ලාට සීනියර්ස්ලාට වෙන කොහාට හරි ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් දානවා. මේ ලියුම මම බොරු කියන්නේ නැහැ. බලන්නකො ජජ්ලා පවා ලියලා යවන්නේ මට හැමදාම එනවා සිංගල ලියුම 4-5ක් මට කියවන්න බෑ. මං Google එකකින් තමයි කියවන්නේ. ඕගොල්ලෝ නැගිටලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ලියුමක් කීයක් කරනවද කියලා. ඒ තරමට ඕගොල්ලෝ යටට වැටිලා. දැන් කවුරුද ගියේ නෑ. ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම ටික පාරට ගිහිල්ලා. හැබැයි ඕගොල්ලෝ විශ්වාස කරනවද මං ඕගොල්ලෝ පාරට යන එක මට සතුටුයි කියලා? ඇත්තටම හිතෙන් නම් අඩන්නේ මම. ඇත්තම මගේ හර්ධදාසී මම කියනවා
ජනාධිපතිතුමාගේ ඉලෙක්ෂන් ටයිම් එක මට හැමෝම බයින්නකොට අයි මේ ඔයා ජේවිපි කාරයට සපෝට් කරන්නේ අයි මේවා සිංහලේ මේ ජනාධිපතිට සපෝට් කරන්න කියලා මං කිව්වා නෑ මං අනිවාර්යෙන් සපෝට් කරනවාමයි එයා තමයි වෙන්නේ කියලා මං ගරු මන්ත්‍රීතුමා තව විනාඩි දෙකකින් ඔබතුමා කතාව අවසන් කරන්න. Thank you sir. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම මට බැන්නා. හැබැයි මම මේ මිනිස්සුගේ මූණ බලන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝගේ කරපු වැඩවලට දැන් ඕගොල්ලෝ කලින් එනකොට කිව්වේ මොකද්ද? අපි බස් වල ගිහලා ආවිල්ලා බැස්සා. මේ ජෆ්නා වලට ට්‍රේන් එකේ දැන් යන්කෝ ට්‍රේන් එකේ දැන් යන් දැන් කැප් එක ඕඩනේ තමුන්නාසලා තව අවුරුද්දක් යනකොට කියනවා පොමිට් ඕනේ කියලා. තව අවුරුද්දක් යනකොට ඕගොල්ලෝ කියනවා මට ඕගොල්ලෝට නිල නිවාස ඕනේ. තව අරක ඕනේ මේක ඕනේ. එහෙම කරන්න බෑ. එහෙම බොරුවක් කරන්න බෑ. MP කියන්නේ MP. ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. ප්‍රොටෝකෝල් ඕඩර් එකේ MP කියන්නේ 13. හැබැයි ඕගොල්ලෝ කරන්නේ මොකද්ද? ඕගොල්ලෝ කියනවා ආණ්ඩුවට ගන්නවල වාහනයක්. කිසි අවුලක් නැහැ ආණ්ඩුවට වාහනයකට. දැන් සමාජ ජනාධිපති කතාව දැක්ගම මම අර අනිත්තුම් පිටපස්සේ තිබ්බ වාහනයකට සමහරට ඒ පිටපස්සේ ගිහිල්ලා තියන්න බෑ කියලා කතාව මම දැක්කා. තමුන්නාසලාට ඒ ලෙඩක් තියෙනවද? තමුන්නාසලාට ඒ අලුත් කැබ් එකක් ඕනද? ඕගොල්ලෝ පුළුවන් නම් කැබ් එක ගන්න නැතුව ඉඳකෝ බලන්න. මම දැන් ඕගොල්ලෝගේ පැත්තට එන්නම්. ඕගොල්ලෝ පුළුවන් නම් ගේ ඉන්න කැප් එක එක්කෙනෙක්වත් ගන්න නැතුව ඉඳකෝ බලන්න. අයියපා රටට බොරු කියන්නේ. මේ අපේ රට හැමදාම ජනාධිපති මාරු වෙනවා අවුරුදු 5න් 5. ඉන්දියාව බලන්න මෝඩි දැන් අවුරුදු 10 15ක්. විෂනරි එකක් තියෙනවා. විෂන් එකක් තියෙනවා. ලීඩර්ෂිප් එකක් තියෙනවා. තමුන්නාසලාගේ කටේ විතරයි මේ ලීඩර්ෂිප් එක තියෙන්නේ. වෙන කොහෙවත් නැහැ. hina වෙන්න පුළුවන් නම් වෙන පැත්තෙන් hina වෙනවා. මගේ කට විතරයි පෙන්වන්න පුළුවන් කැමරාවෙන්. මේක වෙන පැත්ත පෙන්වන්න බෑ. පුළුවන් නම් මම hina වෙනවා ඒ පැත්තෙන්. ඒ ඕගොල්ලෝ කරලා බොරුවට. කරුණාකරලා මම ඔයගොල්ලෝට මේ අත් දෙකම බැඳලා ඉල්ලන්නේ කරුණාකරලා නවත්තන්න. එක එක මීඩියා වලට ගොන් වෙන ගිහිලා ගොන් වෙන්නේ නැතුව එක එක මීඩියා වලට පිසු කතා කියලා ගොන් වෙන්නේ නැතුව ගොන් ගාතල් දෙන්න නැතුව මිනිසුන්ට අපේ මිනිසුන්ට ගොන් ගාතල් දෙන්නේ ඕගොල්ලෝ ජෙප්පෝ කියලා බයිනෝ හැමතැනටම. ඕගොල්ලෝ නරක කරනවා අපරාධ අර ජනාධිපතිතුමා අමාරුවෙන් හදපු මේ 159 බලය දැන් ඕගොල්ලෝ නිකන් කනවා සමහරු මන්දිරතුමිලා ගිහිලා පිස්සක් වගේ කතා කරනවා. ගරු මන්ත්‍රීතුමා අවසන් කරන්න කාලය අවසන්. තපර විසයිස පිස්සක් වගේ ගෑ ගන්න. එතකොට මිනිස්සු බයිනවා කොමෙන්ට් එක බලන්න. කරුණාකරලා තව අවුරුදු 4 තියෙනවා පුළුවන් නම් නගිටපන්. මම කියන්නම් නගිටපල්ලා පුළුවන් නම් නගිටපල්ලා. නැත්තම් ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම යනවා බිමට යට. Thank you. බොහොම ස්තුතියි.